Khotso bana ba papa khotso batho ba rata ke ntate Modimo ke Gogo Manzini ka Sebokeng zone 3 ke batla ho bua ka bophelo baka le hore ke tsamaile jwang leeto le hore ke tlo kena ka tsheko ke bentho ke leng yona ke rile motho o mong o na le story sa bophelo ba hae. Bana ba papa se ke batlang ho bua ka sona fela ke hore le he ba o nyonya kampo ba o sutisa maphelong a bona ba o hloya o bona hore wena you are a rejected person, don't allow that situation you drown. O ska letlalla situation eo you drown ka lebaka la hore e tlo senya the whole future ya bophelo ba hao. Ho ba rejected ho tshwana le motho o a reipilweng kampo motho o a hlekefeditsweng. It's not easy to forget. It's easy to let it go, but it's not easy to forget. The more we talk about more fitile mo teng, is the more we heal, is the more re folang. So bana ba papa ke batla ho bua hanyane ke tlo fa part 1 ya bophelo baka. Ba bangata ba mpona ha ba tsebe Gogo Manzini ke mang o tswa kae. Gogo Manzini lebitso la hela nnete ke refilwe ntate wa ka o nyetse mamaka ile wa hatakalo. Nna ke tlhahetse ka hara lenyalo ke ngwana bobedi wa mme le ntate Matseleng le mme a Thole. Matholo na tswa Pietersburg mama ka a dula Brits. Mme wa ka ele batho ba ko Brits ka mo Mothutlung. So bana ba papa life ya ka it was not like bochembaka ho ne ho se easy. Dintho di ne di se simple ho sena motho a hlalohanyang hore why ngwana ona a le tjena. Nna ne ke feel hore I'm rejected child, but in all to find out hore ha ke hola spiritually I'm not rejected child. It's just that badimo ha ba mpatle close to my family because of ntatemoholo ona o antshwereng. Ntatemoholo ona a amphile mosebetsi wa bogogo a re o hloile batho ba ko gae. I can say it live ba itse le bona ba ko hae ba takalo ba ntlwana ba morube ntatemoholo ona wa lona Sepoko a re ha le rate because of khale le mo phethela and khale a o kobala haya to the next person a batla gift ya hae e kene ko motho no ho sna motho a batlang gift ya hae. That is why I entse hore le nna ke ska ba close to my parents. So ke a utlwisisa eo ke a tseba motho mo itla mothusa bohloko but nna ke a utlwisisa. I have made peace ka yona. Even le mo ke nnang, my mother, my father, my sister, my young brother ha ba tsebe mo ke nnang, ha ba itse gore mabane ke robetse ke khotsi or ha ka khura na. But I'm surviving. It's all because of the grace of God, and I understand the journey ena e ke tsamayang mo iduma yona. If you don't understand your journey, if you don't understand leeto la hao, o tlo dula ntse na le stress ka batho. Stop ho stressa ka batho. Nna mme wa ka o rejectile ke na le 15 years. Since then I hate my mother like nobody's business. Like mme wa ka nje le funeral nyae ke tlo ya o kare ebile le ho ya ikaseng khathatsi because of ke tlabe ke etsang lefung la motho a reng ko tloile le ho ya lefung la ka. So I won't go there. I come to this platform to share my experience le batho ba bang ba fetang ka hara se ke fitile mo sona. Bana ba bantshi re end up re tsuwa di nyaope re tsuwa di drugs re bitswa re di nobody. Like my mother and my father make me hore ke be a nobody. Like you sister, you brother o reipilweng you feel like this world is not good enough for wena. Even me, I come to that side, to that situation. I have come across against it.
So bana ba papa, stop o tlholontsho o complain gore mang wa o rata mang a o rate. You don't care, man, don't care. Modimo wa o rata, modimo wa o rata, and modimo will be with you. Now from 15 years until today, this year I'm doing 40 years. I'm turning 40 years and I'm still here and I'm still alive and I'm proud because of my God. Le botaho bana ba re ke botaho ha o nsheba no I'm beautiful o ka se nahane hore ne ke abuse alcohol. You can't, like, ha o nshebile, you can't say this person o fitile mo maemong ale a o abuse alcohol. Yes, ke abuse le nna alcohol, ke abuse nna self. Tse ding tsa dintho ke kene ho tsona unknowing hore ke kena ho tsona ka tsela e jwang because of ne ke batla boroko ba ke robale. Hona le o mong o thola boroko ka drugs ka drug eo a itsubang. I mean to say o mong o thola boroko ka yona nyaupe eo ka se go re mmitsa nyaupe ra mo makalla. Why we are like these people? Have you know the inside story? Se tshwenya motho ona na. Stop it, family. Stop it, South Africa. Stop it, like, stop it. You don't know our background, so stop it. Stop it, please stop it. That is my part 1. Yeah, the journey, yeah, Leeto. Because of batho ba bang bana le tsia batho the way ba ba jajang ka teng. They don't know their side of the story, but they say hey ngwana ka mola ke nyaupe wa tseba gore ko habo ka mo hore a tshabe skolo hore a ska qeta skolo ke le ba ke le lefe. Now I used to sleep with a man so the man can pay the school fees for me. And I said, thank you. Ke amleboha wa tseba ke amleboha ntate wa ko Rustenburg. Ke amleboha go menahane because of ona sangate just hore o thola ntho a tholang. But he used to tell me, like, you know, my baby, ke batla hore ha ke khaona le wena, ke khaona le wena o na le something le tsohong la hao because of ka o bona o bohlale. You can even advise me how to treat my wife, how to treat you, wena. So every time your mind is focused, so focus on your studies. I am here. I will pay anything for you. So, but you just say ke letahwa. Na batsadi ba ka ba ile ba makala. Especially my mom. Kila makala. Mama ka o ile mpitsa gore ke le prostitute. I never been in prostitute. I don't know go ba a prostitute ke ntwe jwang. Mara because of I was at Joburg. Ho utlwaetse hore Joburg banyana ba ha ba tloha ko metseng ya bona ba ya Joburg ba ilo phanda. Mama ka nanahana gore ke ilo phanda. But ka mo makaza ho phandeng haka the end of the year la ha ifihla ke mo phara ka certificate ka ho phanda haka ke hona then asala makesi ke hopola le batho ba bang ko mothutlong ba ne ba mpitse ba re drunkard ya bana le certificate jwang but ke hlaile ka sona certificate sa tšhelete mme wa ka a sa mpatelang yona. So you must stop o bitsa motho mong nyaupe. You must stop o bitsa motho mong sefefe. Ha o tsebe hore a ye bofebe mo is because of she's trying to feed some other people ka mmele wa hae. So you must stop, South Africa. Stop it. Stop it. Before unjaja, why o sa tle monna wa tlompotsa ka my background first? Mpotsa ka my background first and I can explain so that you can know how to help me. You can know how to help me. So stop it. Stop it. Stop. I can't rate ntho hore batho ba re bitsa ka mabitso. They don't know our story but ba re bitsa ka mabitso. They judge us. Stop it. Ha eme mola a rekisa mmele wa hae. Stop it. Ke mmele wa hae. Stop it. You don't know her background. Ho nya go mthusa wa say ho yena find her story and then so that o khona mthusa. O kopela modimo bohlale hore a o thuse. La itseba rejection world e nna ke le mo yona no ke nyetse ke dula haka mme wa there's no even a family e tlang ha ke re ke tshaketse ke family ka mona ke family ya bo monna ka ntshakelang not my side of my family. They didn't even know. Even my husband, he doesn't know matswale wa hae le ka ditlo la nama tje o mbone di photong jene. So you must stop it. It's hard to be in the rejection world. Please, guys. Please, South Africa. God bless South Africa. Modimo letse hantle. Ke tlo dula ntse ke tlotla le lona ke le jwetse gore bophelo bona the journey ena e tsamaya jwang. You can understand my background so you can know how to help me. Thank you, South Africa. God bless you. Ke Gogo Manzini. Thumbs up.
subscribe and like my page and share the message. Re batla go fodisa bana ba bang. Modimo a re etse hantle.